kuliah dia angkat rawat kandidat presidente nusa buat sene itu hau loron hau nia mau sana dia hau dia A dia B hau dia B. Kalau si tahu, ane so hau dia kata repetan alai dah. Hau ia hau nia mau amin bagi mau ilara amin menudar mau ali am si konsulta malu dia hau nia mau sana. Nia mau sana tulah pa emaselu, anset tulah pa falur ka, tulah pa alu ka, tulah pa mau nane ne hau concordan ne. Tulah fale emaselu kan hau dia mau moral lah ya. Valentil nebe sai nudar retaguarda ba povo Timor-Leste durante tinan ruanul resinghatnya laran hafoin Timor-Leste restaurannya independencia ulum bot Valentil nian kairala Xanana Gusmão asumi kedas knar nudar presidente da República dahulu iha segunda República ninian maski iha bibang neba Xanana rasik rezeita hodi asumi knarne mai be tan hetan pressão husi líder internasional sira hanesan SBY Jorge Sampaio Kofi Annan no líder bot Circelo nebe khusus Xanana Gusmão assumi det periode ida o insa bele restabelece relações dia entre país Timor-Leste e Indonésia honune iha tempo naba Xanana simu responsabilidade nudar presidente da República no deklara atur kandidata ane iha ona minitu ikus ninian. Hokai rala Xanana Gusmão nebe kandidata anmos iha tinan rihun rua liuba hetang kedas Vitória iha eleição primeira ronda ninian. Mai iha eleição 2007, 2012 no 2017 kai rala Xanana Gusmão nyamitu bot babebe basa líder CD Max Xanana Tula Lima sempre assumiknar no manan iha eleição presidencial ninian. O experiência hirakne ohi halo líder siranebe atu hakara kandidataan ba presidente da República hot-hotu tukutur hodi hein bensang husi Xanana Gusmão. O experiência empírico liu husi passagem histórica Timor-Leste nian nebe ligado ba iha eleição presidencial nian. Wan hira Xanana sadere ba iha se mak emane seha tanfiar husi povo atu asumi knar nudar líder número 1 iha Timor-Leste ninian honune tenente general lere anan timur mos la iha duvida bania komandanti kairala Xanana Gusmão atu insa bele Tula Lima ba iha líder nebe mai husi resistência incluindo lere anan timur nebe repete ninia linguagem da barakona atu kandidataan heinya mau Xanana no lere rasikmos deklara ona wan hira Xanana dehan A nia mo se dehan A no Xanana dehan B nia se dehan B tambah kumprimisau nudar Valentil nian. O indoro barak kuliah dia angkat rawat kandidat presidente nusa buat sene itu hau loron hau nia mau sana dia A hau dia A dia B hau dia B hau nunca bele tomar inisiativa. Hau nia mau sana yang kata bele hanu hinda ni. Lere hasa statement ne tambah considera Xanana Gusmão nudar mau basira Valentil hotu nebe iha tempo difícil nunca husik malu. Por exemplo, itaredi dulu irmão taur ba presidente nia nudar mau nia suporta nia ba presidente. Lolo kandidat ba presidente la os partido fertilente mau Xanana mau suporta nia ia questão moral, né? Agora ita alinea mas ita tem que ter em consideração ita mau, né? Ita reconhece Xanana nudar continuador. Nia ma continua obra saudosa Nicolau Lobato. Tambah Xanana Gusmão nudar continuador ba processo luta autodeterminação kodi reorganiza Valifunu hafoi Nicolau dos Reis Lobato mate iha combate ne no Xanana consegue lori Timor-Leste ba heta independência nema ohin loron General Leranan Timur na fatin haturu minha lealdade desde a tempo ailaran toma ohin loron no qualia kona ba candidato a presidente da República lere na fatin abertamente na bloquean kusu insa bele consulta ba Xanana Gusmão no hetan orientação direta kusi comandante em chefine atu insa bele hetan bid
na força liu husi povo ne confiança atu bele assumiknar nudar presidente da república. Honu ne declaração ikus husi general lerenian Wayne Hira Sanana Guzmão la apoio ba ia falintil maksanana lakong onania moral nudar maumbot ba falintil sira. Ane mau sana tula pa emaselu, anse tula ba falur ka, tula ba alu ka, tula ba maunana ne, au concorda ne. Tula fale emaselu kan au mau o moral la ia. Au ate te pania, mau moral la ia, au desiste ona. Mau foti asli fale nia ke ha. Mau la tena kata ulu ka ilara ne, au atu fo au ne vida ba ita bota tu muris. Aida ne, mas ida ne ko tula lima ne dalam ulu ka karak ba ita bota mate. Makane seba alu ka, seba mau kalu ka, seba falu lah dia oke. Ini porque dia ita bot ko ita ailar ne dalam confianza la hanesa ngalai. La hanesa ne mau nengata kau la tahu problema. Mas tama presidente ne, ami mais ailar ne, esse quadro superior ser ne, primeiro mão sanana avança de ona. E depois tu irmã taur mak avançona, e depois tu irmã lu mak avançona, agora tu irmã se ita diangkatan, au moço ia direito, né? Mas agora se laku ele paciência, laku ele paciência, mas au diangkatan itu au da repeta, au Fretilina Fati. Declaração husi Tenente General Leranan Timur ne hanesa mensagem ida ba povo Timor-Leste oinsa bele fihir hamutu ba iha falintil nebe ohin loron iha ona era independência ninian, mas bem na fatin haturu sirnia lealdade, sirnia firmeza, no sirnia unidade, liu husi fileira falintil nian. Tang ne ho statement sira hanesan Tenente General Leranan Timur niane nudar edukasaung ida, ba iha povo Timor-Leste oinsa bele hatena respeita malu, ida nebe bot, ida nebe maki, ida nebe mak maung, ida nebe mak aman, na fatin tau as nudar tradisi kultural rai Timor Lorosan inian. Sidau kan datang hau sidau kau sidau, ane so dia kata repetan alaida, hau iau nia mau, amin bagi mau sailara, amin nudar mau ali, amin se konsulta malu, lidio hau nia mau sanana, e hau mos ulu membro Comitê Central Fretilin, sobrevivente único, segunda geração sobrevivente único, hau makane hau se moris, e hau mos se candidata harus saya berkonsultan. Declarações husi ulumbot militar fituntolune hatudu momos kedas desde ihailaran to ohin loron General Lere na fatin leal bas Sanana Guzmão. Mas que situação política ligado ba realidade rai Timor Lorosanian dala rumah ema balum ladung contenti ho statement husi General Lere nan Timur mai be prinsipio nebe iha líder fituntol nenya lara makna fati loyal norona orientações husi kairala Sanana Guzmão. Honu ne Lere anan Timur nebe ohin loron nudar ulum botliu iha militar força falintil nian Wayne Hira Sanana Guzmão foti husi hierarquia militar falintil nian mak Lere iha possibilidade atusai nudar presidente da república. Reportagem Ciel TV.